Nedorobo wa Johannesburg bo bviswa chidroni vari vakholi va khothe uri cheo yavo ya bviswa chidroni humiselwe muraho. Nedorobo ndi va bviswa chidroni vege felaho kha mtangano wa khoro ya dorobo ya Johannesburg. Ndi wona mtangano he ambodiketi wa mdzula chidroni muswa wa dzingu la Johannesburg vodada murero sabone Nedorobo muswa wa city of Johannesburg. Vho-Phalatse vhari vhadzula pa dorobo ya Johannesburg vhashikhetha lihoro la DA vhudzuloni lihoro la ANC vha tshi khou ṱoḓa vhurangaphanḓa hune ha vha khwine. Zwo ralo Vho-Phalatse vhari a vha nga ladzi fhungo iḽi fhedzi. We will focus our attention on regaining the city of Johannesburg and stop the ANC and its partners in the coalition of corruption from looting the city a second time and again paying no heed to the needs of our residents. Mulandu yo ḓo khothe khulwane ya Johannesburg nga ḽa fuminthihi ḽa uno ṅwedzi. Miraḓo ya ḽihoro ḽa ANC kha khoro ya Johannesburg vhari ho tevhedzelwa milayo yoṱhe musi hu tshi dzhiiwa tsheo ya u sumbedza Vho-Dokotela Phalatse munango. Everything was done within the prescripts of the law. The speaker acted also in advice of the legal team based on the standing rules of council. And secondly, the speaker had consulted widely to ensure that he's within the law. By the way, it has happened before that the meeting is called within 4 hours and notice is only 4-hour notice. Nedorobo muswa wa city of Johannesburg vakholavhelelo ḓo ḓivhadza komiti yavo vhege ḓaho. Zwi zwo ralo mulangavundu wa Gauteng Vho-Davia Makhura vho ḓirula mushumo namusi nga murahu musi vha vhuḓidza uri a vha na dzangalelo ḽa u dzhena hafu kha mbambe ya vhurangaphanḓa ha ḽihoro ḽa ANC Gauteng.